ljudi, dobrodošli u Srbim PC. Ja igrat ćemo igricu Mortal Kombat 1. Ovo je specijal za 50 subscribera. Ovo je jako zabavna igrica kao Santa Claus. Ako vam se sviđa ova igrica, ja ću vam ostaviti link u deskripciji pa vi je slobodno skinite. Ja ću snimati još ovakve klipove kao što sam rekao, a vi me lajkajte, gledajte klipove i subscribeujte se. Igrat ćemo 3 ove igre, to je 3 mape i sad smo u prvoj rundi, prvi smo. Kao što vidite. Još malo ću da klipnem slušalice pa ćete me bolje čuti. Tako da ja ću snimati Football Challenge i još neki klip, ne znam sad tačno koji. I vija me sada ova crna. Moram da pobegnem od nje. Ne! I ljudi, treći sam. Ne, nisam ga potravio. Ajde, brže, brže. Tako je bre, idemo. I ostajemo i dalje prvi. Sad ne smije ovo da me uvati. Ako me sad uvati, izgubio sam. I ljudi, prvi smo u ovoj pobedi. Vidite kako me navija crno. I odigrat ćemo još 2 ove. I to je biti to. I krenuli smo. Na početku smo odmah prvi. To je dobro. Ajde idemo prečicom. Prvi smo i dalje. Mogu su sada nas obiđu lako. Opa. Kako su zatresla kola. Kako sam ga udario. I ponovo idemo da prečicam. Prvi smo. Sad smo u drugom krugu. A otkud uze ovo? Ne! Imat ćemo sada više pregleda, imamo sada 830 pregleda, a sada ako pogledate ovaj klip imat ćemo više. Tako da, i evo kao što vidite odlazimo u treći krug. Moramo biti prvi sad. Evo 2 rupe. Da će biti prvi i drugi. I prvi sam. Udari sam na svoju. Dobro je, makar sam drugi, ne! Ne bre! Zadnji sam sad. Gotovo. Nema ništa. Izgubili smo. Ali nismo, treći smo. I kao još što vidite, treći smo. Evo koji smo na tabeli, treći. I odigrat ćemo još jednu ovu igru i to će biti to za ovaj današnji klip. Ali ovaj žabac je najbrži, tako da njega sam izabrao.
Bro. I evo ga ljudi. Evo vidite gdje su tamo. Ne vide se sad. Beži bre buzdovan. Opet ovo. Ali ja ću snimati i još jednu epizodu Santa Clausa ako mi ne bude kočilo. I snimat ću još ovakvih klipova. Do drugoj stazi i tako to. Op, evo stižu nas sad kao što vidite. Ja sad, evo stižu nas, vidu se. Moramo malo da ih odmaknemo. Vidite onak tamo. Kako nije nabušio gumu. Evo ako nas sada obiđu, to je sve gotovo onda. To moramo brže da idemo. I plus nas vija o crveno. To je crno. I ljudi, to je bilo to u ovom klipu. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, sub i komentar i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!